Achich moro ma jahigni 18 miteno kod bembo kod nek mar japuonjre manyako ma jahigni 10 maende ne somo e grade 2 e gwenge ma Komwombo e sub-county mar Rangwe e kaunti ma Homa Bay omaki gobila. Achijno miwacho ni en jadolo no omaki e gweng' ma Mapera e sub-county ma Suna East e kaunti ma Migori bang' jogweng' ne chiwo lipot nobila. Jatend obila ma Migori Makwanjala nowacho ni achijno noringo dhi pondo e kanisa e gwengego kama jopiny manowinjo umbe ne ochiwo lipot nobila. Wanjala nowacho ni achijno osekaw kod obila ma Homa Bay ma koro medo timo ne nonro kirito chwale e doho. Hujachukua na nje? Sio acha tukutolea upige na nje. Leo kuna kijana ambaye anaitwa Rafael Okinyi wa miaka 18. Nasikia anaitwa kasisi ya Alejo Maria. Iko incident ilifanyika huko Rangwe ambaye mtoto wa 10 years alikuwa defiled na baadaye akawawa. Na wanasema huyu kijana ndiye alifanya hiyo kitendo na akatoroka huko Rangwe akakuja akaingia hapa area ya Migori kwa kanisa ya Alejo Maria, iko area inaitwa Koyo. So wali direct na askari wameenda wamemkamata huko kanisa ya Koyo na anarudishwa huko Rangwe aweze kushtakiwa na hiyo mashtaka ya mauaji. Alikuwa amejificha kwa sababu baada ya kutenda hiyo kitendo huko alitoroka, na hao ndio walijua mahali ametorokea, akakuja akajificha kwa hiyo kanisa ya Koyo Alejo Maria.